Ole, hemi video hian in enge kan riek don kan ti chuanin Seling a Buaina chungchang hi kan riek don ani helai hian in Seling chu oma hi Mizoram me pani a he kan hrechawa soivak po ngai lo ani ti chuanin hemi video hi chuanin side A le side B hi a hriat deuh thei to in ka hria ani chu wang chuanin side A le side B kan hriat ang kan riek anga ti chuanin ka hrekim lo mai theia chu wang chuanin comment section lama po khanin nga hredeu te inom kha chuanin ron comment sap ula kalom viawang ti kha kan ron soi ma sa ani le ma sabera chuanin hei mei thai in thia sak tu ten dan an bo chia an ron tia hei Center for Environment and Social Justice lamina thun ron chwa thoman ron nei ani a ani hianin Mizo society a thleng tura an du lo ber mei che om nem jok mei thai a ina tanga hnuk chuaka in thia sak ani chungchanga voin khanin Selinga man lang hala in thia sak tu ten dan an bo chia an tiani hi Center for Environment and Social Justice thu chu CESJ chuanin mei thai tap thomin Mizoram mipui a au e ya kan hriat rolin voin November ni somni sang hi somni pali hian kan working chairman Pivanram chuangi rot felanu General Secretary VL Thamon puya Mizoram au o tia kan hriat lar kha ni baka hianin advisor Dr. Vanram Lena PUC te baka member dangte kan kal ngalani Seling NGO le VC tenen VC house a hianin meeting kan nei ngalani antiani Center for Environment and Social Justice chuanin he thil thenga in hnam hnoi in thria sak ania tura in thria sak ani na tura order petu te thlengin dan pal zut tu anni antia in thrian order an dil poa Seling khomi pui NGO te ma a order copy pek tur po nei lo chunga in thria tu te chu dan anga hremna na tak an hmu theina turin na takin ma langei don ti Mizoram mipuite a hriat tirani he thila in hnam hnoi te hian dan an bo chiat na alena wangin court sang jok beng atlen thei nan ma an lak ngei tur thu a soibok ani CESJ lamina thu an ron chu hi a strong ka ti khop mai ke ma chon mo ti chuan side A danga le chuanin hei Seling khotlang in kong an zo ani anung oilo le an ni po hi mo Seling joint NGO malak na in vo in choma khan nimin November ni som pakwa in thria sak du lo na lantirin kong zo huai hotani hemi kong zo ba ka hianin resolution an passbook ani Seling atanga zalen thudon danin kong zo hi nimina in thria na hmuna tanga tanin Seling playground bula akharna an manga playground bula akharna an manga in thria an du lo na thu rang an au pui ani he hi chu YouTube lama te po video te po inong hmutong kong zo te hian resolution passin chung resolution te chu dan lawa thu nei tu ten in an thria sak hi kan du lova aranglamin an chen na in tur sak thak sak le ro se magistrate local tele dan lawa in thria sak tu zong te bang turin kan phut ti le an mani phu tok ang zang na domna sarkarin pero se ti te ani hei hi Seling joint NGO malak na in an khotlangin ti hianin kong an zo an mani lampang po hi an lung oi lo le ti kha a hriat thei ome ti chuanin Mizoram sarkar hianin an mani Instagram page ha DIPR Mizoram ti a hianin thu an ron chu ave thung ani November ni somni sang hi somni pali kan sir thanang ama sabera compensation la tu ming an ron tar lang ani compensation la tu ming chu pusoi hara care of lal tluang kimi ti in Deputy Commissioner's Office record a hian talan ni hemi pusoi hara ti la kalam sol lawin ka hria kalam sol chonin in ron ti declare to me donia hei hi point pakhat na ni Mizoram sarkar thu chu chon mo ti chuanin apani na chuanin Competent Authority for Land Acquisition CALA chuan cheng nuai riat sing hi sanga zani somruk pariat za thi pusoi hara hne na hlan turin a in pe sa to ma se ani hian anin hnuai basement chu a chhut kim lo ni soin compensation hi alla du lo ani pusoi hara dil na angin assessment po lak thatani ama acheng nuai riat sing hi sanga zani somruk pariat compensation kha assessment an halak that nuwa chuanin cheng nuai som pani sing thum sang riat somko pakhatin an chhut chu sakta ani nei hi point number panina kan hmule ani ti chuanin a pathum na chuanin pusoi hara assessment le midang somli pakhat assessment tharte hi DC office
competent authority for land acquisition chuan NHIDCL hena athona hemi athonna memo number po hi ti hianin aron tar lang thlapa July ni somni pariat sang ni somni pathuma hemi hi alo thon nin an ron tar lang ani DC office in thei top achua puilain NHIDCL hian pusoi hara in le lo assessment thar le midang somli pakhat assessment te hi NHIDCL hian alo hnol vek ani ti hi an ron tar lang le bok ani ti chuanin hemi memo te po hei PMU Seling 2023-24 January ninga sang hi somni palia NHIDCL hianin alo hnol sangani ti hi kan hre theita ni in ti hen ron tar lang le bok ani hei point pathum na ani ti chuanin point palina kan kal leang hetiang ani awang hian ram nei tu the hian an in le lo an so san du lo awangin NHIDCL hian kongzo na athok theita lo ani an har sat na hi empowered committee meeting October ni som pasari sang ni som ni pali ania NHIDCL hian athena empowered committee hian ramle in lai chiat ngai engamuzat chu malak angai thule hemi chungchang hi arbitrator hian jingfel se atibok ani hemi bo zui zel hian section 3E of National Highway Act 1956 angin competent authority for land acquisition office chuan ma alata ani hemi hi hetianga National Highway Act te anron tarlan kherna chan hi dan nuaya dan angin kan che anron ti vena po ani mai thaini sarkar lampang po mo tianga Hmar la tu lampang te po hi mo ti sonin apanga na hi poimo katia achan chu atoya mase mundanga be tir lawin ti hianin point shanin anron da diu khera apanga na chu hi ani The National Highways Act 1956 under Section 3D/3E in Atarlan angin sarkar hian herama hian thunei na pumhlum anei to ani anron ti ani hi point number 4 ma point number 6 a hian nin du chonin a be tir thei rengang mase a than pa in point number 5 hi anron dawe tlat maya The National Highways Act 1956 under Section 3D/3E in Atarlan angin sarkar hian herama hian thunei na pumhlum anei to ani anti tlat mai ni le ti chonin point number paruk na kal leang National Highway Project sang hi Union Minister Ministry of Road Transport and Highways Government of India in malak dan hingor takin state tinami te chu abo zui thina National Project abik takin National Highways Project abik takin National Highway 54 le National Highway 6 ate hian muntam taka har satna thlena wangle na chaktok lo wangin an du khoplo le thin ani hi ani ti hi hemi DIPR ina aron posa hianin tarlan tel ani bokani ti chuan apasari na hi poimo le boka pusoi hara hi voitam tak a in le lo zang na dom na poisa chut chhuat to sa chula in son chuak turangen ani to thin ani arbitrator in competent authority for land acquisition hena ram khoilo tur atina stay order po a hlip to bok ani ti chuanin notice hi pusoi haran hena hianin voihni pe kaloni to a voi khatna chu June ni somni paruk sang ni somni pali ni na voihni na chu October ni somni pasari sang ni somni pali ni ti chuanin heng notice an pe ka hianin sarkar lampangina chhana an lo be sei chan na hi ram nei tu atang hianin mu alani lo amte ni ti chuan hemi po he memo number an rondale thlap maya issued by office of the competent authority for land acquisition for National Highway 6 Aizawl district Mizoram ti ani hetil hi DIPR Mizoram in an Instagram page ha hetiang hian an ron post ani chuan mi tam takte pon an ron comment a comment na hi chu chiar vek to lo wila indu le in lo wa chiaranga ti chuan in MNF Women Front lampang te an ron tong chuak vele a ani po hianin mi thai thlawang an ron howa ti chuan in Center for Environment and Social Justice te malak na te Seling khomi pui te an khotang te an ron support thu an ron tar lang bok ani National Highway lai na kalmeka Seling kho chunga apal tlang tu ram nei tu mei thai lal mangai inding lai JCB mga nor chiat sak ani kha Mizo National Women Front chuan an dema dan chunga leng ang maya leilena chaklo jok te nek chep le diriam an ni hi poyan ti in an tor puiti thu chu an siamani hemi Women Front lampangina ei dan chunga leng ang maya an ron ti awang hianin hemi DIPR sarkar lampang po hianin an dan thlo chan ang te hi an ron tar lang emni o ti kha ri ruwa chuan in om ve mai maya soitong hanin side A le side B ani ok an chiar hi DIPR kha side B ang anita ti chuan in hemi MNF Women Front lampang hi an ron tong chok ve le shrim shima chuman chang an chiar le ange kong pui sial na
kalmeka an thok tu NHIDCL ne na tangin jang da dom na adon turang po la donglo an khwa Seling mi puile khotang roi tu te po rilok om lova aizol additional DC kai roi na hnuaya thunei na lekari grab ani hi thil rap thak tak Mizoram thleng non to lo tur ta na kan du tak zet ani hantiani mai thai har sajok te chom dol tu tur sarkar ri grab na hnuaya mi tuit la zoi le orol to pa lal mangai ta na thlen ani hi kan thin lung ana tak zet ani hantiani mi thai ri theile pui ngai jok ta na Seling mi pui khotang roi tu tele Center for Environment and Social Justice Mizoram ten an malak na hi kan thlop tlata a hlot tin na thlengei se atuar tu te torna tuam dam tu ni ngei turin malatu te du sakna kan hlan bokani ti hi Mizo National Women Front lampang chuanin thu an ron chu bokani soito ang khanin side A le side B ni ya ka hriat adi ngai po ka ringa hemi hi ti hianin zalena an ron post le DIPR Mizoram Instagram page an ron da chu hi kan ron share cho kania hethili chu a sensitive ka ti ve khop me ke ma pon chu wang chuanin ngai dan ka soiwak lawanga ka insuma ke ma pomo nang manin in ngai dan le hemi thil chin chang le thil ni dan hrechiang zok te kha in omin ka ringa chuwang chonin comment section ate po khanin min ron hriu la kalom khopang ti chonin soi kim lo te le soi sual te soi mai te khatiang ka nei ni kha chonin comment section lampanga po khanin ron comment top mai ro ti kha tun tuma an react thei chuni te se video le kan in hule theu dani